13 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафати маҷмӯаи муосири кайҳони ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бинои нави тарабхонаро ифтитоҳ намуданд. Бо мавриди истифода қарор гирифтани тарабхонаи муосир боз 20 сокини маҳаллӣ соҳиби кор гардиданд. иншооти навбунёд аз 3 ошёна иборат буда дар масоҳати умумии зиёда аз 1500 метри мураббаъ сохта шудааст. дар бинои муосир ошхонаи замонавӣ бо 300 ҷойи нишаст фароҳам гардидааст. инчунин бинои навбунёд дорои таххона барои нигаҳдории маҳсулот ва айвони калону барҳаво мебошад. хизматрасонӣ дар тарабхонаи маҷмӯаи мазкур ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст ки давоми 24 соат мизоҷон метавонанд аз он истифода намуда истироҳати худро комил гардонанд. дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 100 ятими кул ва шахсони имконияташон маҳдуд аз шаҳру ноҳияҳои Бӯстон, Гулистон, Бобоҷон Ғафуров ва Конибодом мулоқот намуданд. вохӯрии роҳбари давлат бо нафарони бо амри тақдир аз падару модари худ бенасибшуда бозгӯ аз мавриди таваҷҷӯҳ ва пуштибонӣ қарор доштани ятимону ниёзмандон аз ҷониби ҳукумати кишвар арзёбӣ мешавад. зимни мулоқот президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини шароити хуби таҳсил ва зиндагии шоистаи онҳо пайваста чораҳои зарурӣ, саривақтӣ ва муассир меандешанд. من پخامیو کسینیا خواننده صفی دهی مؤسسه دولتی مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و به پرستاری مقامات اجرای حکومتی دولتی ولایت سوخ در شهر بوستان می باشم. من طی 9 سال است که در آن بارگاه مقدس تعلیم و تربیت گرفته شدم. از فرصت مناسب استفاده برده عرض و سپاس خود و تمام دستپروران مکتب اینترنت را اولا با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. ما یتیمان هرگز خود را روی افتاده حس نمیکنیم، زیرا مهر و محبتی صمیمی پدرانه پیشوای ملت دل شکسته ما را پیوند مینماید. من اشتراکچی یکچند آزمون و المپیاده های جمهوری می باشم. از جمله اشتراکچی آزمون جمهوری فراغ صبح دانایی از روی نمیناسی خواندن و اذیت کردن کودکان و نوجوانان. اینچنین اشتراکچی المپیاده فنی از فن تاریخ بوده در دور جمهوری سزاوار جای سوم گشتم. اینچنین اشتراکچی المپیاده بین‌المللی آرخیمید از فن متماتیک بوده در دور جمهوری سزاوار جای سوم گشتم و اینچنین در مسابقه ورزشی اوید به کاراته دو در دور جمهوری سزاوار جای دوم گشتم و در مسابقه قایقرانی که سنه 24-25 سال جاری در شهر دوشنبه برگزار گردید سزاوار جای اول گشتم. جواباً به همین غمخوری های دولت و حکومت ما وعده می دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده نامبرداری پرچم وطن عزیز خویش می شویم. дар ҳамин ҷо аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ятимон хони пурнозу неъмат ороста гардида, ҳамчунин ба онҳо тӯҳфаҳои хотирмон тақдим карда шуд. тӯҳфаҳо аз сару либос ва лавозимоти дарсӣ, шириниҳо ва кӯмакҳои пулӣ иборат буд. مردان پریزاد خواننده صفحه 8 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام شریفجان حسین‌زاده شهر کانیبادا می باشم. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می رسانم که غمخواری و مهربانیشان را نسبت ما دریغ نمی‌دارند. من وعده می‌دهم که مکتب را با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده به خلق وطن عزیز ما صادقانه خدمت نمایم. امروز باعث افتخار است که ما پدری غمخوار و مهربانمان را از نزدیک دیدیم، تحفه های خاطره‌ای گرفتیم. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин бобати нигоҳубини хуби ятимон дастуру тавсияҳо дода худи онҳоро ба омӯхтани дониш, касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ ҳидоят намуданд. инчунин дар ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бинои нави 3 ошёнаи иншооти хизматрасонии техникии парвозҳоро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмонӣ дар иншооти навбунёд моҳи октябри соли 2022 оғоз гардида он дар масоҳати умумии 936 метри мураббаъ бунёд ёфтааст.
маҷмӯаи хизматрасонии техникӣ барои хизматҳои заминии фурудгоҳӣ аз ҷумла омодасозии ҳавопаймоҳо ба парвоз, қабулу раҳнамоии онҳо, корҳои садамавию наҷотдиҳӣ пешбинӣ шудааст. имрӯз мо аҳли кормандон аз фазои сулҳу оромӣ ва ваҳдати саратосарӣ шод ҳастем, ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ду маҷмӯаи бузург, яъне маҷмӯаи Кайҳон, ки иборат аз меҳмонхонаи барҳаво, тарабхона ва ошхона иборат мебошад, ва барои кормандони се хадамот маҷмӯаи техникии хизматрасонии парвозҳо мавриди истифода қарор дода шуд, ки дорои тамоми шароиту имкониятҳои муосири корӣ мебошад. аҳли кормандон сипосмандии хешро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо кормандон чунин шароиту имкониятҳои муосири кориро фароҳам оварданд. дар солҳои қаблӣ хадамоти мазкур дар биноҳои кӯҳнаву фарсуда, ки солҳои 60-70 асри гузашта сохта шуда буданд, анҷом дода мешуд. акнун бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва дастуру ҳидоятҳои созандаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ба як минтақаи азими стратегии ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ табдил ёфта, аз ҷониби роҳбарияти он тамоми шароити хизмативу маишӣ барои кормандон муҳайё аст. бинои навбунёд дорои 32 ҳуҷраи хизматӣ ва 3 синфхона буда, дар ошёнаи якуми бинои навбунёд таваққуфгоҳ барои нигаҳдории беш аз 20 нақлиёт сохта шудааст. ҳадаф аз бунёди маҷмӯаи нави хизматрасонии техникии парвозҳо ин мутобиқ намудани инфрасохтори коргоҳ ба меъёрҳои талаботи муосир ва баландбардоштани сатҳу сифати кори воҳидҳои сохторӣ мебошад. дар шафати маҷмӯаи хизматрасонии техникии парвозҳо таваққуфгоҳ барои нақлиёт дар масоҳати умумии 864 метри мураббаъ бунёд гардидааст. аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷмӯаи хизматрасонии техникии парвозҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд 2 мошини калони оташнишонӣ ҳадя карда шуд.